1, 261.
3. Issue here atam tau kada hobo kawai saho se Kharjan akhale driver akhi bus driver hi kazingram warada kamong phili kang aningi chi chili check saba china aling hani chi na khiba khale da e driver ne bus driver ne gchina ana gatekeeper bajna okay ara chika laga shim mathala gaina leida khlejin na pi khwai ne chilikang somehow lo da hangi ji ring phala gaina ka hawi ji ka khneli pastor ba hi rang ningi ji ocha na ki ba khle ji na I yaw go homane da nga han ga ji na gatekeeper bajna okay no wiva ara ji da I jam me na sai da khle shim ji na pi khwai ne chili wa lo da hangi ji na pastor ba hi yo ga da bus driver bana chia kha khamata shimli zang I pastor yaw go homa hin ili ga thada ya ga zaga shi room li sang jingla da ji malung khawat laga sa jiwa gatekeeper bajina ocha na lecture chia kha sa da le lakha no yaw naw ping wa pipu pawe bus tong za da khle athum bing wa sai ha sa ga fula ga za de ji thau ga da no yaw bing biao da na wa shim jli wa lo da jili ji ho wa ji le ga shia avung raubing aring a shun here pingai la ga hai atam ne kha than da khle I thum bingli I cham ga hai mama tha ga ji shim jili ma wa zangai mane che na khalu ma shan mi da aring a shun wi program hila ning ma thing re ge na zang mi lak lo ga chi hi hanga ye aring a shun wi program hili I thum li kwar sit pa mi ta khle hi Women's Society Nungo Baptist Church na kwar sit pa mida khle nei ning shilake kala aring shun hi tumli mental health kachiwi maramli Miss Masodlan Rivenau counseling psychologist ana matumira chena itum katonga ring phalaki na ngana khui khawai salakse program chi mathang ma khui karang lakha ina thada ranye sabai mai khawai teomai kha arama Miss Masodlan Rivenau na awi atam khui ghai thili talent display saki da khle hi serial wise chi ari hang mi hau kai prepare sapai mai khawai serial number 1 li solo Queen Baptist Church Women's Society we na Yuimila Mungre na solo samira serial number 2 li L Pungter we na choreography yangarumra kagatsumali sonim sarang solo sorbung we na Pay Women's Society acting play serial number 4 serial number 4 na Pay Women's Society acting play serial number 5 na Rinchan P Mahung solo Hungbung Gazipung Women's Society kala serial number 6 li Joxi MW Leishi John T Chan Hongwe na Ganara kala serial number 7 li Ninglumbi PS Yoka Acrobatic Saikor Women's Society serial number 8 li solo Chingri Bam Chitung Kambi Women's Society serial number 9 li Pali Wena Awo Ayiwi Shanwai Chonwai hi Khayang Sampangra serial number 10 li Julie H Louis Dance hi Theva Women's Society Wena Yangarumra serial number 11 li UPC Ukrul wi Ada choreography Yangarumra Kala Kanawali Ringui Women's Society Wena Skit Yang Kangarum Sampangra Ashina Skit Sajitegi Gachina Achi thought we Shimkur Gajihili Pay Salaga Skit Sajitera Chitata Matang Itum Arama talent display hi kui Gara China serial number wise we are tissued and Natumna Kangaran Samilo Ariva Aringa Shunwi Program Satakvai Itumna Masotla Sada Kel number 563 He sang Rumsa Kala Masot Kamiwi Sehahi Reverend Colin Ramsan Srarukong Baptist Church We Alcohomana Masot Kami Sehara Samirano Kala Chika Kup Ngashida Ponda Miss Masotlan Rivenau Counseling Psychologist Awi Atam Chi Chitada Krimirano Katonga Nanganinga Laga Kel number 563 He na Masot Mingarumsa
Siasa Ninga shim sot mi khanya rekhamataya kasakhav rivra Nali ning shie TPCA we Women Union Triennial Conference Nano ungshunga sakta rivra achu khare ngushun itumli Nali khorum khawai apam hili thanra milushithaire rivra itumwi ninga shim sot khakhui milo ngushun atam hili rivra itum na sang rumki gichi program noi pangli horsang de leye ngashun mental health we maramli na naong lavana ithomli than khami enang soda tamigi kichu alungli la na naong ngalavali shijin mida ithom cycle wang so khami atam nga sang sak milo talent display sada revra na khami ne nali no we ming tek fai wang nga sang sak milo ithom we program cycle kali ithom we masot Noi bangli horgasang ne. Jesu Christo mingli siagsa ne. Amen. Itum ngshun we session hi masingkarang laga moderators we atam khamya khuida eshi ache hi we program hili shurugra khuing rumda khalaya migai khli zakmai ke chithai ainang soda lekshi pangran hi latluida khami we atam singangai lushita leidale ache ishi TBCA Women Union we Triennial Conference hili arila ishi we delegates mang maningla church ngatai tai da wi yaw ko homa pingla ragazip da lay associate pastor pingla zang da lay kalachimang maningla ada kharchan kasa hiwi lungli deacons pingla zang da lay kalachimang maningla ishtumwi church kachidawi yaw ko homali le shila kaina prevang rapingla ngayura da lay jaina aring shun pungatami tharan hili itumwi program hili mapung phang sakta khale laga aya razang ga hai yaw ko homa pingli wanganing khang sakai reka achu aring shun pungatami tharan hili ishi church ngteng tei the way na razang da khale aya ariri ragzip da khale ya yaw ko homa ping kala pray ngara ping china akshi nganing ka mikila ring phana ye itum ko tong na ring phasa da pang phese ning shi gajang khatte hi thada leishila kaina tam tam wi lungli hi thada program hili rang room da itumli katomi da lei giji legi shi na phongsho khami wi wang ning shi gajang khatte ache itumwi mataila kaina hiwi program hiwi lung hili ishi wi mataila kaina hogu phogwe na hi hangi gaji ne jiwa khigla jakawa ishi wi medical in charge hiwi lungli itumwi phasali Pasarinli yang sang mi da khale itumwi lungli delegates itumwi kathan official ka thum razang dale ka changkhat wa itumwi program li ka pisangai dale ka jipa wa CHO wi azingli otsak room da khaleya Nazia Hussain ANM pa hi ahi awi shim khuwi masa ka pai mano tha ka pai ot manga khle wi wang aina ahi marathu jine ka awi mahut sada itumwi lungli ngasot naw khanila razang lishita leidale ari pungatami tharan hili itumi medical in charge singmi da khlei pingli nathum ko tong ali zakmai ke chithai aina ngasoda nathumli legshi pangran la mingai da leye khare sada ishi pungchampi SPHC hiwi CHO sada clay number shi we aina thaya phi marchang akshi manga shong ramilo ka khani ali kongkhan we aina yangrela khopudang ana ali ngosolaka soyorin el vashum kachai we aina ala NM wine jenanini la hishong hili kharamilo kalachimang maningla achi itumwi itumi phasawi lungli kachi kathana ka khanang ka gazale chikhawa athum hili nathumna ralaka check up la rasami lo athum thumli tongli honser da khaleine jena acha athum hili legi na pangran hingran mi khawai ishi Women Union we Vice President Pomrei Phivalui achon na mga hili akashi shok milo
laga chon shok man da lei laga achi issue wi aramang zin wi special presentation hi singka mi ki ji issue wi tuwa da zang da le natum ko tong chung khamai na wa mathai samra tuwa hi tangkhul theological women association gi ne tangkhul lui ramli leida khlaya bible tam khui ga hai tam da khlaya bible ka tam now pingwi delegates ping la razang da khlaine ngaya shong hi itumna items la ngaranai da leye ari ri tuwa wi president sa da khlai hi pamtri sangkhro gi ne kha a hi msa ka pai ot manga khlai wi wangai na marazang ler tu re kha itum atumwi vice president MS Pamichon Shali hi rangarum the lay, Jane Pamichon la akshi manga vakili, Rashok hilishokning milo. Lakang shun vakiwi, session hiwi itumi resource person, mental health we matangli itumli, tamjitay laka machuk ngurumki the lay the clay itumi resource person, MS Masotland Rivenau. Ahi itumwi women union we chairperson sa the clay, mem ating now, kala ojatam ting Rivenau we, naung lavu pai shovune. Now shinau ne the create halala anatam kui ga hai we experience hi psychosocial clinic we pardon me in akshila do the psychosocial clinical studies li master kui ga hai kala chimang maning la Malaysia li la child psychology we course la kupsang ga hai kala apong tay ngata da atum internship la kui ga hai Delhi we hospital mental hospital li la clinic li la kachung hita da kui la ka ach itum Pungyo Baptist Church li la and a student counselor sa laga and chili ministry sa da kleine chaina issue we workshop we facilitator sa miki ji masotlan na mga fag akshira shok milo aji thada hangji thai da klei azakim thala kaine thai khui laga mamlai lakki gi itum the now the shong fuli samphange ji salala or hospital we lungli ot mga singa khawai atam khle atam tharan jili atumli da thala kaina theng rok laga ngahan milo gijila hangaye chaina remakeup ta issue we achi issue we medical in charge sami da clay therapy kala issue we yangrela na kichipa do green pahi laga ka pa na soyorin tada na shi tumli la ning shi ka chang kadai re ga ji hi legi shi bangran nei na tumli express up ngai ne smart sa nair ko jai re dalala muhim ta Remaitui da TBC Women Secretary Ma'am Thermi John kala awi staff pingli ningshi kjung ka pongjok da le ikatha hili la hikda platform ka hili le shila ga na kala shi changla ga na ktom khamia nang so da hikda opportunity khami wi wang ningshi ka jang khat ko gi hi pongjok da le ajuba mangali pom de kle awang ra bing runo gahar na bing runo atom bing deva avung ra bing wi ka horna khamathana ka thod zang da atom ni azak shiman se ra da the de ya aji women ji haida women bing the man mai khar the khai ne awang ra bing da kya ka sem da ra sa la kya ka sam da ra sa da atom hi invisible da ya mag de da the da de le ne ningang ung na e tada mi ha ya ri ya ki mangali khangni hi aji ne khre ne iwang wa hada hi aman sakla khai kala hada ringpha atam ngasa da le kala jimang ning la ili ringpha khamai miya khala hili zang da khlai ne ya miri ni ana i ya ri li khangning mu thaila grang ai
he had the yard really nui like a went had the he mile mishalam ne in a new guy in ali hanging a eva yard really ningaji immer the time right iktiana dangdala immer right the in ali hanging a ka awi katom kami tada wi siasa kami mangaina aji I hili ning da kle hi aring phamai tui kala niyang umai tui lere de shitang ji ki pa kamni ne ji ishabu ne yang jenna to na really yangal ka ya gde now hina avua ka wi kala pray na wi roll di or hada atomic kata itum kata struggles hada lay itum kata da saga parakla mental health we apong hili da now giti now hina ki hang ji theini nang da mujuk sala bai kala ki jig than la topic hili yang la na tum expectation ki chung kala lai sare ka in the land tum expectation ji ungshung bashung da la ma ba pai sala bai ka ji na tum li share sa ki ji hiwa I wi tam khui ga hai kala I wi thai khui aka khani mang hina tum li share sa ki ji ne kala hada avung ra bing da la nawa ngalawa akhana kharjan ka sawi mongai na dang na mi syang naw ba ji na o avu hita da lei ji ko kazat le hita da lei ji ko itum hita da gear sa ka phai ji ko ka ji mongai na kharjan ka sawi mongai itum ngang rum se ya na li hang ji ki thei ba maning la tam ki ji thei ba maning la kharjan ka sawi mongai na itum mujuk rum se mental health jega itum mi ya ra jang da klei mi ku chung khui wang wa topic ki ka tharma sa sa la bai ka ku chung khui wang la ka thar sa sa re jena mental health hi ki klei ji ka wa hili itum mi to emotional itum mi physical itum mi psychological kala itum mi khring khrak li ta cham aina ring ka thai hili jang ser gai ni mental health hili yang jena mental health hi na itum ni ki affect sa la ji ga itum mi chu kham ji itum mi osada itumi action itumi tada mirinli kisarak nang da hada khamujuk psychology hili mental health in effects ay da hange jena itumi pasarin mangle care ga khui maning la itumi mental health hili la care ga khui hi darkar sa na jin yang itum kazai sala la itum hi ning hak thai kha ning ring pha thai kha na da kazat ne jena itum avua ka sada itum mental health hilila nusum kya kana importance mi da lai lama them ni yang ka hiwa important kamida kar sa ye no ning mom than khar tran na ni hi control ma sa khar tran itum li ning mang li kha gazam ning la itum mi physical health shong la gazang sa ge je main sa da heart disease kala diabetes si gazang sa ge da hang yang Janber itum hi ning gazat hi pai na da ma khui gi ji ne ning gazat hi wen na gazat ka sak tra khala ra bai ji ne jana akana the mental health is hard to talk about the hange adama khali early 20th century adam hili cancer we gazat how po kre adam sai da hange and hikta adam jili mi bin hi cancer gazai ka mahang leng ne da hange ngching jam la gai gazada khang sa cycle thada share sa ji lam ya khali I cancer gazawi je or ishi family alungli cancer gazawi je da kahang ji la khik na ye da hange jena jiwi thili later part of 20th century and the 21st century along hili HIV AIDS rada lui da hange ta hilang rai ka chaina mi bing hi chi ka zai re ji ka ya ruili lama zat khaleng khongnai naw bing li la dam thala kai na close la kle shila kai na mahang ba da kharjan ma sa khaleng atam na rai da hange kha awareness wiwang with the help of awareness are itum hi yenglo cancer gazaye ili AIDS pagaire da khangji lak ka khek vai gi shima leilim ne ya itum apong khangte na care khwing rok laga apong la phaming rok laga itum ring da ne jena chi cha pai na are itum atam hili ining gazat gazaire ke ji mi kya khana phongshok shap de le kachung kajana in iwi nawi kala iwi ning zadu problems he share la masaling ne mahang leng ne vai gi shi na yu hau gi da jili itumli lack of awareness la radale jena itum tada gazai ka doctor li wa ka tada na khai gazai ka doctor li ili akui gazaye ili hada
fever saki da la sai phasa lang shei nai dan no symptoms ji sheng na ge na kathring ma lai lak la wa hang sha ba ya ka kya khana naning zat ke sai kha doctor liru no or the psychiatrist ru no counselors ru no wa la ga na cha da kharjan sa shap da le shim kurwe itumwi society we alung hilila shimkurli la hikta kharjan ke sahi kuchung gija makhlei thaye thadang thum rock khaya khang rock ka ka thalam themnia ka hi hada express la masang rock la icha na ritla ga na phungda khle thada theide leye jena kichik tha shi shimkurli we hikta khang zekila ngzek shar la le thada theide leya jen itumi higtong ke itumi born and brought up la laser de kleni itumi environment inang nui la ga na thega ya hada kijik tha shimkura ga jena awli hada khika ga ochot ga ha kamsa sala bai khata da awi wang wa da chota kai da kharjan ongsa ka hai vai shi higta i kharjan hi na ki pa kli share lam sa bai ko no li hai tit plong ji ko vai shi higta hi wen itum namang lim ning na shimkur li la sa zi bai da higta we itum li hida da hang laga rarga ka hiwan itna rarman laga are na tangdala itomi hiwi kazati phungfu da kleine express masa khrar wi kazat la kazat da kleine itomi yang jena itomi culturally had the lady klei hila na iwe na hapok laga itomi sakai koi baye itomna no we pasarin no no we mangla rin no mentally no na rimphala kan healthy sala kan na ringa yi jiga itum hi communicate sa plung re hangshok hangsang plung ge ji ne ya jena mira khali ba jena hikta wi wang itum sa sha re hikta ye ji wang ai na kachik tha pray now bing wi wang kachik tha avu bing wi wang ba awi ali problem khle tran adam li miak li share wa sa ge ji hi shimkuri nga kai shi laga waksa thawe jena jimang maning la awi personal weakness ali awi khangazan kichithai thawe ka avung rabing mam lai hai say no we mental health hi na kya ki important sa khle kichi hi ajena hada itum mam lai vaisa se ya jena itum ning za je ka wa kharnau mang na gazai ji malem ne kala hiva kacham nawi kazat ne jelam nim ne mental illness hiva kacham makhai put mane ya jena kala itum shina ajuva avu ping mangli focus ka samaning la general sala gai nangla shina ping lila focus ala ga hangai jen itum stage shina ping was stage atishu da le itum mental illness wi hilia jena common sala gai tada shinau bing na sazu mai tui gji kala kaza pai la khai hi depression ne je kaji hi stage when rai da hange first we hili childhood rai childhood adam hili itumi mental wellness hili build kasawi important sa mai tui gji stage a khane je gen itumwi ningazad half of our mental illness before singkum trada mtiwe na hapo kai da hange jena kichi ga now being we wang now being na kyu ga zaden ha pok le ka child abuse na la ha pok ke kichi ga na ba ning khama sa su ga yi we na ngai ron ta cha da ha pok ke da nge jena kichi ga na ba school ga gali ta da kichi pat khale wang ai na la ji we na la ha pok ke ji jena na we now nglavu Nila kai jili problems tada na sign tada ali awi ot sakli kitio ka khang jai thai khawa kharjan sa milo da hange tada now shnau ne ning khan ne kisaur le da paila kai na matang milo da hangya kala ana sports ka thali ning sangla jili la katom milo da hange sports we la directly indirectly awi mental health hili la kachung kha ngchon ga bai le de khleine jena kala jimang maning la awing sot naw khagapang lila avu agasada mthala kaina yangsang milo da hange ngisot na wena la kachung ga raji ne yang itumi kishok kazang lila awi mental health hilila healthy sang sak nga ye jika ngisot naw khang so ji lila munila kaina yangsang milo da hange kala teenage years adam hi hiliva itum teenage years adam hi these are the times of razang do
mía cái suicide sao uy chênh là nào or hạt yaro na cái suicide sao uy chênh chỉ khâu ning li tum li firstly pichar sa khang sa khi ning cái tiêu yang the ning de yang ning tiêu này về khi này the suicide là sa sa khang sim khur wang la map ning mi ji ga yang the itumi mentality hi hen na tang thua we kha mi ba ji khu wang ai na sa hau khna yang nào ba ji khu wai nang khak thi hau khna yang ke ju reason ni itum thukla kai na ki pa ga kharjan ma sa mi tha da thai ye ning ki tiêu ba hin da da kop sang mia we jena behind each suicide attempt hili reason tra khale da hangi ngunui la kai na awi li sho ga hai mo phungrar ma da naw da rar khai atam tran ji li khlui la ga jena mo phungrar atam ji li hen la khak thi ye da la shoke jena Jimam ning la family we alung li mag jawe na la suicide hi la shoke da hange. The key factor leading to suicide is unbearable mental pain da hange. Jena mya khana suicide ke sa hi aning dio the suicide ning dio la zang sa la bai tum ning za zai ka ning dio tui sera we ka ning dio we hi li reason ku chung le ji ne ya chen tha da am khang rer thu gi da o i wi tha da ku cho thi heli sang hau ke the suicide ka sa nei da hang researchers ping hina chen American Foundation for Suicide Prevention we atishu da half of suicide sa da khle ping wi li depression le sere da hang kharnau ru no nau shnau ru no kala ngunui la kai na da ning khama sa zu khai traumatic experience ta le khai including childhood sexual abuse rape sa mi khai chipat mi khai hibing hina suicide li main sa da ngala nau bing li hina ning khama sa zu la ga maram hi hiwangai na suicide sa ye da la hangai jena kachi ka tha na la drugs kala zam khamang or ari arai shi kijin bien overdose sa la ga Adam jithara ning lam thala ga namam thing thu gi da suicide sa khanga ali ke ji tha the problem le kha ji tha adam ji suicide sa ngai wi ning hi mer ma ye da hangai jena ji suicide la ju yen la shock e da hangai jena ji mang maning la otmasam ka phang or relationship problems ka tha wen la ra ye da hangai yang Lyric katha wili lyric katam kashili mangama wathugi the jiwi tension when la rai da nge shimkhuri financial problems katha hi phaning laga naw ba ji nama khangrar thugi da jiwen la suicide rai da nge jena shinaw le ka jitha li college katha ri ru no school katha ri no kichipat lai mi khai atam tranjili la jiwi ning tada meringa pha when la suicide shock e da nge Jena ari hiwi teenage we atam hili stress due to body issue hi shocks are la gai da hange itum ngala naw bing hili TV ru no magazine tha ru no thada typic sa dakhle hi itumi figure da phulungra thada asan la sang phulungra shape lam tha phulungra da itumi ngui la kaina jiwi mentality ra jang hau ki da miracle itum thau shock ha adam tran itum kausang ha adam tran mi na thau nai we na kau nai we da khang ji kichi ka thang la naw bi ngui wang wa hi ki chung kha athui mental health hi effects sa da le da hange ji kita reason ki wala ji ka kichi ka tha na thau or ka kau hi kau ngai da ka kau la maning sa la ba ye ka thau hi la thau ngai da le ma le sa la ba ka za tu ya ti shu da atum li la le khle ne yang jen itum hi li mar na da itum teenage na how bo le itum hi ngala naw bingli naw shnaw bingli mar na da focus ma sa mi lo da hange hi kita hi when itum khalat wi pasali ka khek compare sa thui ka hai except ma sa krar hi when upon the ning teu thui la ka yari ashang li la ma jang khangai ma jang khaleng hi kuchung ka shok e da hange Jena juitili pregnancy jeda mina pani sa even la no sai the pregnancy at the stage amra rang thuriyang ka da iwitam ka ti sure de na the teu share sanga ye pregnancy adam hiva kachi tha
avung ra bing ke chi tha pre na bing wang wa ring pha makeup ke chi atam ngasa ye da nge kha ke chi tha bing wi wang wa it can also be at times when you feel sad yang cái chỉ thà bình vang và khăng chi atam u có khả năng atam cái lần hada mirin li hada control mà sa khar atam nga sai da hange especially now khare sa da vai da khle bing wi wang va chi ta da feel sai da hange hi cái chỉ thau wang ani lai chi kha va now vai ma manda ara hi wi no wi extra responsibilities raga ji wi wang cái lời chuyện là the expenditure shock cái chuyện vang hi kita hiuen là now vai da khle pre now bing avung ra bing hi ningli ot sai da hange ya chen na hiwa alung hilila change in are no we kashai gashak we habits la rang jaira kala no we weight la body shape la hilik to I avus ha thaini kam sa thaini knang gjiwi ning gjot akha chen na now khawai adam li yu hi a problem ka tha lei hauni ka yang gjiwi ning mukhlum akha chen na no we li physical hada phasali problem lai how ki da gazad lai how ki da kala pregnancy complications ka tha hi ki tha hi wi wangai na la ning ki chot chena asho ma inau phra kha nau ga phra dam li problem tha ran ni ka yang thada kai kha wa da nau ga phra hi li kala shi bai ki chung kha lai how ki da jiwi ning ki chot la le ye da nge chena kai kha na wa lack of support hiya chena nau khawai adam li no we mental health hi li no we past experience na le effects sa ga bai ka chung ga le da hange kha hi mi wa tissue that depends sa ye da hang ya chen na hi khim mai le ji ka wa na na pray naum sa rang la ga rila ga na na la nok sa tam ru no na nui la ga tam ri ru no na khre we na ning ga zat lai hai sa kha hin la no we naw khawa ya tam hi li ka chung ga effects sa ye da hange kala Ari shock the clay na shiu shim gur hili problem lay the layla hikita yu family runo thada no we nakara ena problem lay runo or hada gathi ka sar ka shock ena la effects ay da hange jena kai khana wa no we ngnui la ga we kharjan thada na na ngnui la ka no li hada mring ka pha ka shock ji wen la effects a bai le ka wa now the now le ai ka iwi thada iwi now hi la hi thada ra shock ni ka jang ka jiwi ka phni he na la kila sa ye da nge effect sa ye da hange jena miracle wa symptoms being he confused ala ga da hange hi ka tong hi ning ga zadwi kala depression ni symptoms manim ne da hange ka chi tha le bada na tum now khawai atam li symptoms awi khangcha symptoms khale we nang ri how gi da miracle wa hi itum li da confusion le je na tum li hi da feel sa da le kha no we ning ga chot hi mar mai da le kha no we doctor bing li la ngasan lo or the counseling la valo da hange jena during the first year after giving birth 60 to 80% avung ra bing hi baby blues the feel sa ye ji baby blue si khi le ji ka wa na sum the me khar sare maram le lak la hada ukhak nang mulung khwat kala hada noi mu ching che ung che wa anxiety kata khle la kapi kabam li ma pha ga khui hikta hi le ji jena about 1 in 10 avung ra bing hina may experience more serious postpartum depression hange postpartum depression hi khi le ji khawa itumi baby blues hi generally 2 to 5 days vai da hang yang thada ma phak pilak la mulung khawat ma phak pilak la chabung khangai ma phak pilak la da mulung khawat hi 2 to 5 days hi normal days hi hen na vai da ngi kha chili hen maye kha 2 weeks li hen maye kha hili postpartum depression da hoy yang hilar mar maye kha na hi hope la mak lei tha thada no we uga khanang hi mar khagai mar mai laga no we kusho ka zang no we ot ka sa hili kuchung ka sa zag bai le da nge jena na now vai da khle atam tranjili now jili na namale shilak la vaya kha or ma vai ngai la ka vai da le kha no we now jili awokli zang da khle now jili la effects ababa mai da hange
kala jina nauda jili kala jina nauda nawi nau jili emotional problems jumai da khiraye da hange jena awaga sada na nau vai tran atam tran jili nawi phasali care ka khui mang maning la nawi mental health hili la kerm thala kai na khui miloji kiwang le jikawa na na ring pha ka nawi vai dekle nau ba jila ring pha ye da hange na ukhnang ka nau jila ukhnang ye da hange tan nawi ka shok zang wa ti sure da nau ba jiwi rei ka sang jili hin ka chung ka effect sa ye da hange jena nau da na ma vai ngai la kai na khawai atam ma vai ngai la kai na vai la ka nau pra khai atam tranjili nau ba ji rar ka ma man ka ningzat la chumai da hange jen itum doctor ka thali nau vai ka doctor thali wa ka o hi ma shai lo hi shai bai ko ari ba hi shai lo hi thalo the doctor binan thumli na thumi phasawi wang tam thala gai na explain la sami ka ku chung kana itum mental health hi live aware ma samni nau vai da nei la ga phasamangli itum phasamangli care khu how gi da itum mental health hi live care ko khu malai hawe jen now ka vai zang da lai ka or now vai sa ka itum phapta ming rock se kala kharjan la sami se itum ngala nau bing hi nau vai ka emotional la samai khara we da hangai jen emotional ga sai asha maning phaning phapa laga sakshi khmai ka zat la unthya we da hangai yang jen nau va dam ni la kharjan thala kai na sami lo da hangai amlung va thaye kha ukhnang da thaye kha ka thau khle da kharjan sa khmi mang jilina ali chung ga chone da hangai jen next selina hormonal changes due to menstruation kala menopause menstruation jiga itumi kashan khara itshina bingwe mens yang ali khini hada ngri jine hili itumi hili shina bingwe hormonal change kashura kai na khara tharan means that it menopause puberty kala monthly cycle itumi kashan khara dam hi hiwadam hili depression hila mermaye da hangaya psychiatrist we atishurda kala itumi menstrual cycle hili control sa da khle hormone ji serotonin da khle jili influence ye ji kala serotonin hi khihle jika brain chemical ne yang hine itumli ringphang sak kala promote feelings of well being kala itumi hormone level hi suita khai thran serotonin level hi la suita ha we ji hine itum shinau bingli ukhnang sak mailuye anxiety leng sak kala irritability ta hi rai da hange jena hi we stage adam hili kapi sleep problems hi la rai da hang yang insomnia thala gai na hi common sala gai da hang matha da ma pi ka khui pi ngai la tha ma pi ngai la tha da jena hi matai la gai na ngya wak feel sa ye da hang due to hot flashes si khile jika wa kushira gai na da krur khangai ka tha hi ta hi rai da hang hi typically menopause we symptom khani da hang kala itum menopause adam hili matha da care ma khuya kha itum hi thak mai da la azak la rar sang mai da hange jena menaw bing ka chik tha bing wi wang wa higta itum shinaw bing na face sa de le hi phapata to ki da ai brave we hen ning khra kyang nglaw ba hen ning khra kyang da hang sa la bai kai tum shinaw bing wi hormonal changes atom hili itumi mood swings leji ne atom wi longli itumi mood hi la ngi che yang jena hi ta ngi che yang jena hi ta hi la phapta mi phai jena no wi hi ta wi feeling hi da no wi mood hi mering pa na chung maya menopause adam hili khre adam li na depression le sa khawa menopause adam hili itum menopause or pangai avung ra bing khlei bing hi
kuchung gajana mashak zarlu mashak mafutu shan lim ne dhange kala independence ala gaina ring khangai atam ne dhange ka atam ne independence sala gaina ring sai jilala kuchung gajana lonely same khar hawe dhange ngichak yang hawe dhange jena hikta adam hile ngusot naw pinge na matha da connect masa shimkur pinge na matha da kharjan masa shimkur ping na matha da mayang sang khmya tam chan hili rimbai naw sa da khlei ping pangai laga khlei ping prai naw ping hi ning gazat hi chung mai khar da rasho gai da hange da no tum kya khan aware sak la mathem ne comment nearly half of Americans being hiva they have symptoms of a mental illness at some point in life. Jena itumna pasali pasapak vaida itumna kya ka care koi salala mental illness hi will have a guarantee malaimne dahange arila malaimne kasat sakshi mai tui jaisala itumna apong ngate de lang habai jine ka nagning gazat gazakai trana tam liva arila malaimne sakshi mai tui kichi kasat akane dahange da Shimkur hen ada shimkur alung hen tangau mre de la paning sa la paye ka higita we problem le de le ka share sang rock lo da hange ke daily ya ndala kan hangai bing ba ba counseling ka ba abu kya kana counseling ba de le mathem ne now kichi tha kachung now kichi tha bing le counseling la jihora ye ka abu bing kya khana counseling wad le namang li sak zamning la noling yurbam dakhle nawi naungra bing nawi akhara bing aningra bing awongra bing li kachung ka effects a dakhle ne jena nawi until and unless nawi mental healthy masa kha shimkur jili had the chingri khai tha da lama thai de lemre atam we lungli problems mang tha da thai de le re yang jena nala avaga sada shimkur jili chingri ghai ling sak nga ye or akain aka phaptang rol laka pam rum nga ye jika nawili ning gazat leide le yakha mopong shok rol la leide le yakha counseling tha darkar sa kha la valo dange counseling ka vahili katring ta la malai mi alo counseling ka vahiva in a vai ka ashama counselor bajin na in private by ashishim kurva hitayij muyang ta kipa kana nali counselor kana nali judge masalak mre nani khani we kharjan jeva jui room jili kupsangau gi ne jen itum guchung ga hi counseling khawa hili kathring guchung ga le yang kai kana ba counseling ba tai ga we kharjan la shababa me ka counseling we rules ati sure dan na kharjan hang gai jiva counselor akhawi rules counseling akhawi role hi khile jiga na kharjan ra sa ga hi itum shimkure na dangdalila mu hang lim ne da hange ka hang lam hang lim ne yang ai ajiva ara de an hi da ra hang de da sakla ga hai kharjan maning sai jilala itum nawi kharjan kalan nawi ka shok zangji itum ki pa kli share lam sa limne jiwa kala na share sa ga haiji itum na la hya da yari mangali khangzek atam tranjili mya kana ralaga pray now kana ralaga ili hida da rahangai da itum na la share ma sa limne until and unless nawi permission mazanga ka itum nawi kharjanji testimony khami wi mongan itum ki pa khali kharjan ma sa mako jen avu rabing natum higita kasat leide leya kha counseling khawa hili kakhek vaigishi malai milak lo kachi hangaye jena ara some mental illness is also caused by trauma violence and abuse ning khama sa za gai hi itum mi kuchu ga kharnau national ma de leide leine hili ki jang mai le jika it can be either physical emotional meaning it can happen to your body or your feelings yeah jena trauma itumli ning khama sa cha ga hinna itumli ning mental disorder sili kuchung ka sa cha bai le dange je hi khiwa ponga na ramai le jika domestic violence child abuse sexual abuse emotional abuse serious accidents da hange
domestic violence hanga itumi alung lila hilirazang da claping lila hilirazang da claping alung lila higita face ga haila zang babam da lere ka kuchung ga domestic violence hi ka ta le ji ka itum share ma sang rob ji thaye and we cruise ko na na phungphlung ga ji ko ga ji wi mongai na le haung gi da higita we apong hili share ga sa la paksa da mag thai thaye jena trauma, violence, color abuse have more common than you think. Nearly 1/4 of all women are raped or physically abused at some point in their lives. Kala ning kamasak zui affect hina itumi mental health hililang ngalang da razu bai jinya. Jena hina namang li sak zamaning la. Knowing family, knowing sort now being la sazi the hange. Kala higata hi when knowing now rally, nana now gagali la kuchunka effects I the hange. Unilagay na nali chipat mi kahai layaka itumi alung li inada rargama the katehi ram tada karjan la kashang vaye ram li hada now she now li chipat mi kahai kalehi. Kachung gajahi family we alungli show ke ida shaye arui le da razang da klebi we ram li la kharjan kachung gang wa da leire ta hi shock mi ga hi ta chipat mi ga adam shock mi ga adam tranjili I we thai ga khui ati sure da hada jui family we alungjili or shangna we alungjili paisa in thada kupsang ga hai hi ta hi kachung ga in hada thai khui sang bangai ta jina kup khai ng sa we yang kami ka cha da kup sang hau gi da shim gurjina or yari bingjina now bing wang kya kas now ngala vu ba ji wang kya ka sakta mu chuk mi da lek le gi ji hangai na dum ning ne phaning sa la ba ye ara phaisai na kup sang gai ne tha da chingriya umre kup sang gai hita yam shok lim re da phaning sa la ba kha now ba ji wa jiwe atam chang jiwe na aleva mentally sazu gai ne yang hina Rarga maman a pray now sakaya dam tranli hila ali ning hakabai or kadang do awi zadwagaji mirin ka sashoi mikai ne dange may the nui laga ali chipat mi haugida another maman da counseling tha varuno or apong khangte on ananing hakama man the rarga man labai avwa ga sa labai khajiwi khama sa se khai jewa a pray now sai la a sarhai sa la Kamaji hanung luye da ngai itumli kasada ka post traumatic stress disorder da ka le yang time to time thada itumli hanung laga ning thada chot lui khangsak hikta hi kuchunga shock ai jena hikta hi ka chikthan na wi ram lila hikta we kesi shock de lekha paila kai na map ning sak ngai ni na wi naw lim shock thu ki da thada kup sangai ri je de sakla kai paila kai mu khing sak ngai ni khana ramna ga sada Kongnaya gasada, avua gasada, nauba jiwang sakla kain paning milga, abong ngete da tada pagabai pa milga nauba jili. Mthala kain na gear kwe milo da hangaya. Jena higita wi ning kama sak zihi, mthala kain na treatment gasawi wangay na kajikta ngala naubingwa zamkor mangtui gahai. Or tada drugs kata Satui khai, kala chirup kata shaitui khai, kala the suicide sa ngai, hita hiwen a rasere the hangyang talaga in a treatment kila masatu kita jena studies we atishu the 85 to 95% women being na substance use kata sikchin khai maram kala depression kata lega hai hi kuchung gaja now shinau adamai na case leilaga Mathada treatment mazat kami or magazat or mathai kami wangai na kharani da hangai jena now sai da malai haure or kisaurikle ata hi kupsang gai na da paila kai na mapning mi ai lo kala mapning mi sa ya jenara hi self care jekava itum avwa wa ka chung ja hi keeping ne the selfish sala gai na khika Kathali Hilawa Jen self care hiva kile jikait none other than naklata care gukui. Yang naklata care gukui no we pasarin runo, mangla rin runo, no we mental shong runo.
Jena specific salagana self-care hikile jikava identifying and meeting your needs, something that most women struggle with ni nange. Jena avaga sahawgida society na hadai tumli hada avaga li hada taikra awi od ngaruji kim maile jikava naungrali yangsang akharali yangsang ani awongrali yangsang uda ijija khalatawi care quick vai atam lam quick shock kachunga leipabam jini jen kai ka wada khalata pada phasali avu pa hi phasali chothau ki the doctor li vaura jikhala tada naungra bing wang machukmi or the financial problems da like saka jikthau wang machukmi laga awi wang malai hai laga shimkru wang sacrifice sami gabam na avu kuchu ka hi ninggazad la kuchung ka gazai da hange kala ka gazala sangbabam da kleine jena itumi mental health runo physical health runo mangla rin runo avung rabi hi recharge kasa hi tagar sa na ye ji yang itumna mobile ga thale thiaw gi da charge kasa chabaina avung rabi la hi da charge kasa dagar sa na ye jene women need to nurture themselves emotionally physically spiritually kala mentally dange jena thakana care self care hi ka thada khuirakla jigava Nawi kapi kapam him thala kaina kapi atam lim thala kaina pi khulo da hange kashak zam thala kaina zalo da hange kala exercise ka thalam thala kaina salo da hange chimang maning la nawi phasali khakza atamang li check up khawam ning la time to time nawi physical health check up la zadlo da hange kala na khala da respect sala kaina la treat salo da hange ya Nawi mental health, emotional, kala physical health hili mathala kai na care ka khui hi self respect ni da hange jena thada negative ma ngai na mu khui hai la da positive sala gai na la ning chu kham ji positive sala gai na la mu chuk lo da hange jena mra khale wa ngasot naw bi ngai na la sambang la ka kashok zang kharchan sang rum lo da hange kala expand your mind hidi khile jika tangkhul naw kuchung gajawa shimpana ya kha or hada pray naw sakre responsibility kala ithumi problem khlei chimang jili phaning bam laka ichicha khalata resang khawai masa khui thai tu da ka jik thawa sarthak mai haw mentally physically spiritually ngasan mai haw we da hangai jena hiwi hili rekisang we athishur da itumi ning phanin hile expansa plung re itumi ning hak laga ichicha we sagathai wagathai jen athishur da la otsang rok ser se ya jinala itumi phasali la manglali la mentally la healthy sang sa ge da hangai jena nawi naungra bing lila atam khushok lo da hangai nawi kahara bing lila atam khushok laga kharjan sangrum lo da hangai jena mena ga sada don't expect to be a superwoman da hangai awaga sada in ot ka tong in a saplung ra ga ji mang wam ni mra khale na chot khai atam tran hili no da ga hang hi tam lo da hangai klana na masa khra atam tran liwa nawi naungra bing lila or nawi kadai shim khur hili ochi nan hi ka sa myo lo da hang thei la tam lo da hangai jena nawi ningli machuk takle maring ga phal le yakhawa communicate sa lo da hangaya mahamathum bam hai lo da hangai kiwane jiganda na phongsho kha tam tran expressa kha tam tran na ning lang veng mai pasala ring pham mai da hangai jena avung rabing zam khortha khamang jang da leila thada zam khortha drugs ka thali zat khai ping chin la yang mai lo da ngai higda hin la namang le sak zamaning la nawi naung rabing na nawi action ne yang khui la ka higda hi wen la effect chung ka naw shnaw ka ti da naw bing na tang da la effect sa da le na hangai Ari hi jan itomi ari activity ya kasase ya jen ina mikni hoshok nga ye MS termi WS kala MS zobini muinaw ani khini li hoshok nga de le stage li
อันนี้คือนี่ฮีอาคันอวนยำกุลีนิ่งสังลากกายอวัวคันเนอาคันว่าชิมซาคำท่านิ่งสังลากกายอวัวคันเนเจนาระอวนนิ่งสังอวัวบาฮิลีนเวอวนก็ท่าฮิลีอวนยำกุอีกซาฮิลีนั่นอวนจิลิมท่าไว้ขี้อปองก็ตะขี้ซ้ำไม่เลยกิจิฮีหังสักไง Okay. Original tangkul morning to them tangkul tu museng la pai. I'll try my best. Awon la especially bougainvillea na thumna shadalere bougainvillea hi ayu trada phunga trada thru katha le and then Christ horn very common ti katha ngnawe and then kitchen garden la saye especially awon hi June, July, katha hili dreams hare. Kala every now and then we have to take out the kiglik ko kachangji. Kala chi mang maning la awon ka chi pa na har ka chi pa sangre bougainvillea and Christ horn bing ba sitwi la yu saye, cocoa beet la yu saye, and then soil, and then root hormone da akhale ye. Bougainvillea hi katsa laga lingre ji atam chili suti chila Katio baji muning la kahag baji because they need to take a fresh air, breathing. I want being la vegetable being la breathing kushop kawai itum chi katio kayang miki chine. Tada sa papa ka thiawe. Ta kaji bana kaji harji sangregale chi baji tum tada katio ka study salaga cutting sare kala cutting sakai chitili aching chili katio ka akor ji lep shock laga hita kot shock laga root hormone da akhalai ari. The root hormone he number 1, 2, 3, 4 dang vaye. Big plants va chi atishur da kala bougainvillea katha hi number 1 use saye. The katsa laga to the lip tip sare chithili root hormone ji sangre sweetie li tenkon akhali sweetie ji sangre chili ling sangre kathanga chita la tur mu chai mane khatur ka chai li la hida damsala apange nangai ronda hida da saye. Kala yam kui va ari yam kui atam rai re iwa khida seedling yaw laga rai hili chine anything more นี่เช่ thank you เจน่ะถ้าก็ชิมสักคำท่านหนึ่งสังอันน่ะชิมดีก็จะซ้ำทาร์กไว้ขี้ซ้ำมาไม่เลยจะหังสักไง ชิมเทอร์ไว้จะใครงาทอร์ฟงทุยขัดเลี้ยวแล้วก็ชิมลงกยางผู้ขมัท่าก็เลยรีเมกับเดกิเจนเด็กขมัท่าเจนชินาวขษาดถ้าเด็กกระเทอร์ชิมซาขมัท่าก็จีเฮอิทุมฮับบิทซาเซถ้าเด็กทั้งกจีเดเพียวขมัท่าก็จีงสือขมัท่าก็จีเฮผู้ขมัท่าก็จีเฮอิทุมชินาวบิงเวอดงรุดลากเลยอิบะเฮวทัดเดไซนี่เช่จังไปแล้ว Ari activity จิคิวไปนั่นสักขังสักเราฮีอิทุมี self care ฮีเรียกขังสันนี่เนี่ยอิทุมอวันครีมบิงนะอวันนิ่งสังอะไรนะคือถ้าพัดเข้าไปคือถ้ามันก็เข้าไป or อวันมาท่าเข้าไปได้อิทุม hard ก็ท่าละคำท่าสังมีอวันละทั้งก็จี้ใจมีชิมสักคำท่าบิงนะชิมเนี่ยเด็กการกับบ้านท่าเด็กก็ไม่ยังเทมเดอท่าละกันนะการกับบ้านจิกซ้ำท่ามีชิมพุชอกชิมเตะแล้วก็ท่าละกันท่าละกันนะผมไงฮิตาก็ไม่นะนั่นทุมนะอวันนี่เกี่ยวกับคุณตาคือท่าเดอชิมนี่จ้าคำท่าละกันนะซ้ำท่าละกันนะผมข้างไงท่าเดออาวุธแก่ขนาดนวี mental health ฮิลีแก่ขนาด care คุยเล็กเลยก็จะฮี question ท่าเดอสังไงจีเนี่ยอีทุมอาจูวิทีมรีกคุยฮิวะทั้งขมังไงนะมันตั้งไงมันเนี่ยอวัน or ฮันชิไรลีตรใจขมีท่าเดอ or อักพัดขมีท่าเดออีทุมี mental health ก็เลยนิ่งละภาษาละพักไม่ไอ้นะริงเทลักไอ้นะริงวักไว้สัเสรลักเสกจีหังไงเนี่ยอีทุมี mental health ฮิลีสัจขังสัดซาซึขังสักกษัตริย์บินจิละอิจิจ้าขลัดนั่นละจักชี
อีจ้าขลัดนั่นอีจ้าขลัดนั่นละไทยละก็อีตุมสักชีจีพัดขวายสาลักเสก็ละอปงเตงเตยเดละพามิงรอกเสจะหางไงเจนอีตุมมีฮัดเลยอักเลยลาโกคอมมันสาลักไงนะmore กษาบุยเทรนที่สัตลักเตคิกากับ problem เลยครับว่าว่าจิตหาวิจิตยังแต่จิตหาพลุงจินแต่ว่าคิดหาพลุงเรื่อว่านิ่งเดียวพลุงเรื่อก็จะวิเทรนที่สัตลักเกก็แค่ขนาดนั้นวิคงないนาจะกษาเฮากิดแต่แต่นิ่งลิมริงพาเลยเฮากิดแค่ขนาดสักลักเกนะขจันวาสามีเดเลยแค่ขนาดไอ้ดาวโนฮิฮิไทยก็อีนิ่งมองฮิวิอปงฮิลินนิ่งมองเดเลยเขาไทยก็เอาลิขวามาพาไม่เมื่อลานนวิฮิตอปงแก่ขนาดมุสอดนาวิวังชิมกุริวังสักลากันนับพนิงมีเดเลยเจนอีตุมีโกสิบกษาฮิลสุยตามไม่เสโกสิบสักจูมุหุดเลวมีบ้าจูสตรักเกิลกษาเลยครับว่านวิลิชกนวิลิงเรจ้าเดละอดชกไอสักละขรจันสังรุมขรจันสังรกแล้วก็ละอปงพามิงรกเสก็ละกหรังราละ bravely ขรจันสามีไว้อดัมละคุชกเสียงนั่นเด้อ brave นาวิขังจันดันฮีวัดทับลงกิจิเนฮิทับลงกิจิเนเดมาให้เมียละทำรักเลวนักทาลิกเลยมริงพาลิกเลยอาจจะวิกชกจังก็ทาลิกเลยจิมาไงนะดังเดละขรจันสักมีลี brave พิงดินมิงหักสักไงนะฮังไงเจนะเมื่อคืนเลวหันใช้พลาไงนะหังมีทั้งว่า brave รับบิงอาจจะว่าหันฮีใช้พาจาวเวใช้พักจังเขาเดละ appreciate สามีเลยนะฮังไงจดนะไงนะอวัวขนาดนางราบิงดีเขียงมังมันนิ่งละชิมวิอดละยำกุยอดละเงยเดวิอดละยังจัดมีละก็หังเมียละก็ไม่ใช่พายังdaหังมีจิละก็จุงข้าซาซีจีเขาอวังราบิงดีหินละนิ่งเตียงสักกี่เจนะหันใช้ว่าตั้งละ appreciate ก็ซาตำโลนะฮังไงอักขรังราบิงดีเจนอาจีอิทุมเนี่ยเฮดเ mental health แบบปุ่งนี้นะ mental health ที่เขาว่าวัดสานายถ้าเดปุ่งอ่ะคือละมุกบริกจีท็อปิกอ่ะคันนี้เจนอินถ้าเดเขากันถ้าเดหังมีใครกันเนี่ยเจนถ้าเดเงินนักคุยใครอ่ะขมังคันนี้มังจีนั่นละอิทุมอาจีเนี่ยช่วยเด practice สักไว้สักลักเสอิทุมมี expressive ละสักไม่เส communicate ละสักรกเสทุ่มบัมชอนไม่จีให้เสอาจารย์ละเขาวิอิทุมวิไว้กิชีกระทิงเห็นนะไม่ริงให้ละค่ะระนวิอีเวนนะขังเจละคุยร่างเทงรกเสกจีหางไงเจนะอาจจะอีเวworkshop อยู่เลยแต่ brief สาระกันนะแต่อีเว hand out ได้ค่ะมีช่วยกันเดเลยยังเจนะ church คือกจีวูวิ women society วิกท่านปิงจีนะ copy จีอาวุคุยมิโลก็ละตระการสาค่ะว่า xerox ละสักคุยมรอนละก็แต่อีจะวิชิมจีเลอุให้ละก็องค์ปามิโลดหางไงนี่เชื่อมาอินมาซามิโลโอชาอปิงคำรังเนวี followers กจุงกันเลยลักจะเลยมิสมาสดเล่นรีวิวนาเดียวละจัมปราลักเอกจีจีน่าอารุยทุ่มมังอาลีบรูฟสลักให้เร่อาวุงราบิงวีก็เลย DPCA Women Union we on behalf ina hek mahila kahai tangku yersho samphangla grano nali arui vasala kahai topic chi tada avung rabing razang dak le yarui ping na phapta ka bai abong ina mathala ke na tammi kahai chui wang ning shi ka changkha thai re arui atam hi presentation we wang Mrs. Sorry P Zimik na atam khira kala achu DPCA Women Union we Triennial Conference Rayang Rada apam ngatei duwi na razang gahai ochang rabing ngaya shong na ungnau gi gchilitaya pungjam bashina host bashina aton ashang we drama hi itumli ngaya shong sajithera chena miss masalo leishat wan mohong da leilaka abam refresh saga khui atam khui gara chena ochang rabing razang da klayari bing shimahanung mi hailo ngaya shong na itum ngathan unglala ungnaulo gachi hi na tumli hangaye ari atam hi Mrs. Sorry P Zimik na presentation wivang atam khirano kalachi witili shi with talent display ji haupogara
presentation atom hi acha ba ma khui se gi ne kha yang da la ga issue yaw ko hom bing hi tang mang di ngai na le de le jaw ga da hor sa ngai da yaw ko hom bing li mi khwai ngan ting lak ka hai ne yaw ko hom bing khanaw wa singum ko thume long li phungi da khle try na conference li ba tang khur ga cho nei ko su chi khop la gaw lo chi thai ga na thum na shin naw li brain naw li thum li hor mai ka ro ga ji hi hangai Jena, ngai the young a horna the lay. Kata the young cover, Tanko dress, mung of Itumana to me. Jena Tang Kamang Yo, Jena, Kanao, Nali Kanawa, it will try a conference liver. Tanko records what he copla colo, Gitihina to request Tangaye. Razan Gahaya, Tanko Baptist Churches Association with Pastor Bing, Gala invited Saga Haya Pastor Bing. Saikurana, Katijawe, Pam Kavai, Pumlik, and in Camilo. Punjab Baptist Church Women's Society na try na conference moment do sa na thumli panglan mingai jena kati cha na pom da khle apom jiling aning ka da na thum samphang milo kati hi hangai pastor bing na khang aning ka milo volunteers bing na athumli panglan ji khayau myo na pastor bing hor mai kharo rei thum hi sanga kha matha mai kharo ra Jatan Oja bring kamrang president la khamyo lo anathan da media da le hi uwang ring phai president na ktiu hi uwang wa hak makeup ge chan sa khna aj meeting hi ba pastor bing brave rally ham ga hangli ning gi similo gi hangai re are ga hang jili kai khaba ham hang khwai ga khoi ne ta kham tui sangai ro kho jiba ma ji tha se jena achu ni trai hili razang ga haya women chairperson sai ko na la nganing ga dai thum panglan hi moment do hi kha khoi mi ro na women chairperson sai ko na ka chi cha wai pam khwai pam jili nganing mi ro na hi yo man da le la ga ina pastor bing ni a ga ngai chok sui le ga hang yang pastor ga na ga hang ga ma pastor na ga hang lam thai mane khram ba gi da pastor khani hi pas di tong yi ji a kha ba hi wa thai yo ra da oi ka sha ka za thai shi rang ran phung a wi ji kha a kha ba hi mang ran phung chui ji je na ra thai da pas a kha ba ya a wi an khui phung da khle ya thai shi rai ji sai hai na a thai di phut chai hai na pasa ka ba ji la thai da na we khong nai naw li le shi lu ta hang ji de je na pasar ba hi la chung da ma phung ji de dai ye khong nai naw we len ka hau sha ra ji ji de je na ji ka tha ji ba ma sa se pasar bi a ji hi ba e thu me to big le mi ka thai bu za zang le kho hi a vong ra mang li ka hang ma ning la pasar ka tong a ka ji ja we chur si ung la ka hi ung ji tham ung dam ji thai mi lak lo ka ji hi la bo ngai ye atom se ari ve hen kup sang sa sa ila meeting ko pai na tang tang ning ra
อีกท่าก็เดียวสังเอาแต่อีละถ้าตั้งนิ่งส่วนไงเจนอาตมจีไงยาชงนักคุยนุ่ยนาวก็นิ่งเสียเลย A representation hi mima mandalay lakha gachada ka tua we members ai korana arama talent display we program hi kubai laka whole healing rai sa ngarai mi sakwai na chumli sakla gai na chithei dale tua we members ai korana arama apam healing rai mi salo Arihi talent display hobo kaura China atam mazangla matang atam chala kena quick hawai talent display li zangi gichi participants katong na ready salaga pam ngasak ngaye maron atam mazangla kupsang hawai sase China talent display li zangi gichi participants pingna ready sami sir hello kala kachi katana choreography dance Sara da leilaga track makwira mirang gachi leisa ka idumwi apam hili kakwira milo gachi hi natumli pongaye track makwira mirang gachi group leisa ka idumwi apam hili kathake na kakwira mihalo talent display we serial number kare hi solo kwingai women society we na yumila mungre na samira Kakaneli L. Women Society Wena Choreography Semgalu Shitza Gachili Atumna Samira Chena Matang Ready Sami Maman Haulo Atamazang Lui Kavai Ning Shinara Check. itum talent display hi mayang rang laka yari sai korana chodai ra dele ra kapam na chiwai na nganing khui laka itum exercise sa khuyau se laka interesting sala ga high bar talent show hi itum weakness sang room se Ara Ishui talent display hi serial number 1 Queen Ai Baptist Church Women's Society Yui Mila Ungreili Atam Midale Serial number 1 Kup Khaleuda Atam Mashai Lila serial number 2 L Pungtarna Atam Ngaran Mirano
能是米说可碰说闹人当可忙努力着的撒个海莫瑞金当可个好努力若呢碰说迷人推个海莫瑞哦个撒几行拍子继续呢Cục hai chỉ chán đi thùng nhà recycle na bangla cái na cái bang cái na cái tom mi se chỉ hàng ngày ara serial number 2 L phung thar atam kui mirno kala chui thi jangli Sonim Sarang Solo Sorbonne Baptist Church win na ngaran mirno Some sa si do year now Atam we ba now I won't be him shim rila sai ma yo ri won sai Zem ka li shi sa ta khu ke phung hi linh san lu shi sa you been thêm giấc khi mơ shi và mơ lo shi man rồi thao rơ thum cờ hay lần binh Adam dinh gum huy so khơ mi mơ ba yêu rầm cái tây nơ cơ hậu ngày gian sai Adam huy shira bing thơ bát mà lấy sa đi rầm cơ phung ly Zem ka lu shi sa ta không cơ phung hi linh san lu shi sa won you thì you bing bờ rê thêm giấc khi mơ shi
và mơ la chỉ man rồi thầu rơi thum gờ hay lên đinh的可雷个风味可ngỡ cao em cứ hai con rây con lao cơ cho ao ai na hai ni cả hai lần à chứ ngờ chờ kyang y rầm cơ phung hi dẹp cao shi sơ đau khung cơ phung hi linh sân người shi sơ won you thiên you bình ở rê thêm sơ khi mơ shi và mơ la shi man rồi thầu rơ thum gờ hay lên bình dẹp cao shi sơ đau khung cơ phung hi Sonim sarang solo na atam kui mirino kala chiwiti li pe women society li atam mi dalai. Women society nang ran mi sarino sonim sarang solo li atam mi dalai. Hello, Chui. Ari in la sa ke ji Lauren de ka wena trust in you jinea.
hello cái thơ when a direct okay nhảy chỉ thà ta Serial number 4, Bay Women Society li Adam Midalai, Kalachiwitili, Serial number 5, Rinchan P. Mahong Gazipung, Humbung Gazipung Nariti Samirano. Because we in the Kara, Abraham we raw Elizarna. Ari Ishina, Krajan he nang soda. Hui Krajan he la a nang soda acting realra. Abraham never read, we do Jesus sanga, doing a sheet shunda, the servant Sarana. Now I say grab her eye, ring a palmer hunkerer. Chỉ vì thế li thân khờ vợ rê nơ ấy
ali rika da put a chiga haulu ngơ thor thak vu e bre em na ngơ gar tui da o chak sa sơn phung da now I say glee tan pu pan pu ting pa quy da a now ling a vung a sa vare a kala da na ngaran mi ra giật lui i nau a bấm ngờ nay hay ra vare na hang ga hay a bấm chi li a shu kaluma ai say gli hay băng kala la ga hân phù tung lý khang gai sa thật khơ vai khai ôn quy khơ ga sinh rau chi nè Abraham ô Abraham đã vào ra nào chi li nơ vi băng khi khơ ma bar alu nơ ga thấy ở nhau nào chi ấy nè quy nơ ga ai sẽ mơ hơ bro ho đi bơ bao lu khờ lu mà ai sẽ đi vòng quy đỡ cha rơ tay và rêu uy khờ mà shi ngỡ sốt nào e prayer shit ga sang ot sơ chi i thung la đam quy ser sa và re so kami chi i thung li da shung mi se Mathangli serial number 5 Rinchan P Mahunglia Atam Midalay Kalachiwitili serial number 6 MW Leishi John T Changhong Li Changhong na ready Samirano T Changhong Hello. Ari inala saki kiju title na ima miyur kijine. Amai Barnabas kushungila ne ina gor saki kijine. Itum gudong ang nang room se.
lấy khờ mơ ta lu khờ mơ sân hi hờ khờ mơ ha chỉ vì bro na chỉ vì bro na bằng lại na so chỉ cả chính sẽ vì không mi chỉ aru azar itu li da shung de mơ han chỉ na cái thiên thần khờ mấy vị anh yêu nè ali so xa lấy cái gì li lấy khờ mơ ta lu khờ mơ sân hi hờ khờ mơ ha chỉ vì bro na chỉ vì bro na bằng lại na so chỉ cả chính sẽ những gì ấy đây MW Leishi John na Atam Kui Mirano Kala Chuitili Sir number 7 Ninglumpi BS Sekor Baptist Church Riena Ngaran Misarano yêu vong và đi các hàng ní và mong sống mình là cái chẳng sống thật đấy một tập khác hay là người ít mà được khi mà rau ấy cho nên ý khi đi vào ní sai ara chiu bay là yang cho nên ý class 6 lịch tầm mà tầm những cái tham rau ý vào cho nên听个小孩个只拿去cho nên ara Hindi master với sắc cái ara mà cái ta gì Hindi vào một tầm chỉ thế là cái nó mà bắt thế giờ tiếng Anh là xét đằng phía ra chứ là cho nên là ít class mi trúng đó mi chỉ sẵn đó vậy ít người chỉ na họ thùng đi tiếng phía đất lấy cho nên là thùng đi mà bắt thế tiếng Anh là xét chứ mi hao cái này hàng mà bắt thế xét yêu lý ra xuống cho nên là người chỉ na thì yêu bắt thế chỉ gọi na cho nên là Hindi chỉ dùng chỉ âm nhạc sang hai sao chứ là cho nên first lịch khai nội dung sao chứ khó cho nên một số người muốn làm thế này mà xử lý hết cho cha chứ là cho nên nó là một số nặng này hết dùng đa lý hậu trong xử lý chứ họ lo cả ba cái làm thế cho nên luôn kỳ hết cha chứ đi cha chứ đi cho nên một số người đó ni học mấy lý khai cho nên khát ta mới chỉ xin nó cái dòng sản liệu chứ khó cho nên ta lên cái tiêu của bố ta lên chứ chẳng chỉ là chỉ mắc sáng hai ta lên sinh hoạt cái gì cho nên là in là tiêu của họ đi cái nó gì đi là mong tham đã cái này mình một khâu gì ya chỉ bao người sáng thì lâu đi mong tham rồi đó thì ra ở đây đó akar mà không mất thì cái thằng mất thì chẳng cái này cho nên akar mà sáng mà thì một tí cũng
영상 제 나오시네. 제로. 짠나 문들이 빙하 카인다. 지지로 못하다. 짠나 아크바이가 아부아가 히 나커 중지래. 짠 알아 나와바히 그때 너 진공 못 디팡아 나오지나 아바바히 쿠랑 마카니지. 야 이 샤부다 박달리 세하노 카사미노 다 항이지. 짠 아버지나 야다 아버지 세암 살라고 사지잖아. John na wichi talent ka teo maning na talent ka hagla ka yari ya khali ring pha da mun khoi khang sak akhon la cha cha sa thai lak le ye share re RSR number 7 Ning Lumpi PS li atam mi da lai kala chu chi di sir number 8 Chingri Bam Chitung Kampi Baptist Church na ri ni sami ro Ari Ning Lumpi BS Nasaki Kichi Yoga Aerobatic ne Yoga Aerobatic ne
Okay, ning lumpiwi music ready sama mantalay laga hili akabaw ke serial number 10 Li Zangki Gachi Julie H Louis with 10 Swivang drag makwira mirange chiena na gatak wi lungli announcing putili thakla ke na khakwira mialo ning shilakra Teva Baptist Church wena Julie H Louis with drag chi kwira mialo ning shinara You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine.
Serial number 9 Pali Women's Society le Adam Midalai Kala Chui Tili Chuli H Lui Teva Women's Society na Ready Samirano Kala Chui Tili Serial number 11 UBC Ukrunala Kala Chui Tili Serial number 12 Ringwi Women's Society China Ishui Talent Display Jigagok Musara Matang Ran Mikvai Nitumli Remind Salushi Tele. Hello, check. Pali Kuhi Ukrul headquarters we aina Zingdun Shong 18 kilometers Shika Zanglaga Lungchong Maipai subdivision li Kalaya Ramsom Akana Pali Kuhi Shanwai Jonwai Kala Shunao Pingwi Pangtem Tangkul Ngalay Hili Kamaholi Zanga Dashankwi Manipur we assistant political agent Sakasa DC Hudson Gaho Ferengi we Mipahina 1911 li kaponga the Naka tribes of Manipur kachi Lyric Chili Pali hi Tangkulwi Lungli Kashan Gajon Rakathaya Ku Akana Gaji hi record sabapam haidale Chithada Sada Achi DPCA Women Trinal Gazi Pili Pali Rumpung Baptist Church Women's Society na Pali Ku Hili Karar Thot na Shijin Kasa Kala Khanui Thot na Phashok Kahai Shanwai Jonwai Jithai Mili Ordre Gia Lengwei hi Pali Luiwadwi Hakamaha Azak Akana Mahawi Hayun Gala Pasawi Yang Bangshap Kalewi Matik Kacha Amaha Akasada Achurashungda Ku Hili Ngahaining Pungarok Fuya Ordre Kasem La Shakasa Hili Pali Kalatana Rakakui Kachon Ayurmati Zanga Surkom Shimjeng Tingri Kachon Gala Pingyu Hiping Hina Ordre Li Shikajin Mang Maningla Kachon Mati Hi Apong Ngatay Shijin Ngaroka Surkom Kachon Surkom Kachon Hi Mayarnao Kachivana Atam Apam Makaila Ngawai Paya Shimjeng Kachon Ma Kamhai Laga Jonpun Sa Shayaka Mayara Shina Kazairu Lomida Jonpun Sa Shaitang Ngalavana Mayara Li Jongkom Aka Kala Jitaida Kale Shimjeng Kachon Hi Aka Ngawai Mia Pingyu Gajon Hi Mayarnao Pingwi Gajon na Maga Kam Taran Ngalanao Pingna Pihoi Rapor Hi Porsang Laga Mayara Pali Misai Gajon Hiwi Ngakai Kang Gahai Jia Shirimku Pergasang Gachi Hina Adam Jili Ngalaka Pa Gahai Pingna Pingyu Gajon Hi Raksangda Saklak Aina Pari Haira Kala Makam Haura Gachi Aina Pihoi Rapor Hi Porsang Laga Makam Thang Gajon Ji Mayara Li Ngawai Mia Gajon Hi Longshim Gakali La Ngawai Ngaroka Tingri Gajon Hila Shunau Gajivana Atam Apam Makaila Ngawai Paya Pongyai Gashan hi Gashan wing a Jaili Rermai Tuya Gashan hi Kalak now shipping Mangna Ngawai Baya March Tarik 15 Aina Twilaga 20 Aina Tangda Zingung Gachi da Pali Richum now Saigorana Liudo Panit Mayona Ramungawi Sokami Kwipungda Yaugasang Kala Lingasang Hapoga Tangkul Sari Ngawai Ngarokta Horjamri Gahai Ringapau Kristawi Gahor Pongshok da Shanwai Chonwai Gashunglak Aina Sang Roka Pongyai Gashan hi Luita La Kanganui Liva Shinau Gachivana Ngawaya
phong nhai gashan hi khangavai tharan gashan chia red pa aina yara kala katinau pingli kasu chia black aina yar chia gashan hi redava akhan matimang legasachi arihon thot liver phanga on haira kumrik gashan kumrik gashan hili khalak naw shina awamli rapor sasanga paisho naw bingshiva rapor hi masasang mana kashu khangawaya hina kachama kumrik gashanna kasanga kala por sa kasanga hina kathara kumrik gashanna shan phai gashan shan phai gashan hi paisho naw bingna khawaya kala layor wiwang shigachina gashanna gashan 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 hila shanaw gachibna ngawai paya Sejang gashan Sejang gashan hilila apor mathasek aina khaisang laga shanaw gachibna ngawaya Jaime Federation gashan Phali Jaime Federation gashan hi phali li leida khalai self help group we member pingna 2011 kumli atumwi gazib khalai tharan uniform sada ngawai khawai ra ka khuya gashan na Rikron gashan Rikron gashan hi shanaw gachivna atam apam makhaila ngawai baya kala gashan hi matha baba mahauda arihonwi mipingna apor jungmaida porsang laga shijindale Pingu gachon hi shinaw kala mayarnaw kanini na ngawai kapaya gachon na Chongkom gachon hi yaron naw kala shinaw makhaila ngawai saya Chongkom gachon li porre porgasang hi khalak naw shipping mangna porsanga Khoireng gachon hi shinaw kharar naw pingwi gachon na Shangrokom gachon hi shinaw gachivna Phali gashan Gashan hi phali shinaw long na 2015 zingumli porgashoga unique samai thui gje gashan na phali gashan hi apor them sakwi athi shurda dangkhuli aming zan mai thui gje kala aman la sakla kahaya gashan ngasa dale we tangkhul we kala naka hupta we shanwai jonwai te khamataya apor saigor phagashoga shinaw bingli masot mili vare we ming tek matei mai rano ogatwina raisang mamanda miyur kala mitun mirat ngating khangaro kala ngahyo khangaro ga atam hili tangkhul kala naka miyur hiwi shanwai jonwai saigor hi Philippines we Ikorot tribes Taiwan we miyur kala Southeast Asia li Leida khalai mi pingwi aina khangadai malai mana gaji thai khui maman haira Bariwi so khami kala khangaran lungli de khamadaya miyur ngasarano amen
Ara serial number 10 Chuli H Luyili atam midalay. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand. Ara serial number 11 UBC Ukruli Adam Midalay. Kala Chiwitili Kanawasada Ringwe Women's Society Las Kitsamira Ringwe Women's Society na Ready Sami Sarano.
chi cơ hai thà ra na we cơ hor inga lấy mi chi kaina tanda ina manga chimara na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna ina nga chi cơ hai thà ra na we go lấy mi chi chi mara na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna na we tui pai we tao mai na I we shong fu we go horna. Lastly but not the least, Sir number 12, Ringway Women's Society Li Atam Midalay.
cái này bà mà cái này đó chắc chỉ không rắn của bay cơ phải giáo sư của bay rồi giáo sư ya khăn nè bà anh ya bà mong là mà rình pha nằm nè nào lại ya đi bấm đặc lên đó rình thôi bà sẽ sang room là gặp phải sao chứ chứ thật sự wow ya bấm ya thi ra là ngồi ăn đi trong lo thật đó hàng ngọc cái ít tàu bấm là không ra lấy gì cô ha cứ thấy ít tàu bấm là không ra lấy gì ya khi bà xin nào khăn chăng anh đi ít làm cái sang số xin nào là vừa anh đi là ta hàng đấy lấy đó đừng thấy à con sao rồi mà cho thằng công phụ cái cho những này được không cho in nào vậy con thay à số kiềng được yo in nào cho sang lo đi ra bấm rồi đi han đi sang bấm rồi ya in nào đi han đi đi riêng đi ác shim cái ban hili về we cái là ava vào we so cái mi khui laga cái thở ra sạc chặt khui laga shim ban sa shik ja kya karin pha me ruk la kha 이샤반 누이 그 분ing 아주 무사미를 두래 ya da i ha bấm sa lo in nào đi ik sạc chặt sửa thằng ran phu ke đó nữa 다 아마이가 니시 뭐 히다도 옥티 블롱라 야 미린 히다도 옥티니 저 옥티 ngay mà vậy awan hiya khring pha ok thoi le lo ka ba mấy ngầm nó liền khơ vợ hida도 옥티 rau lắm nè xe awan la hang pa pai cho na ba aju ba iram li trainer conference miyon tak lein da ik shak jang ran khui ke laga chu ba church fak bai sa se chứ thật sự đó nó vì gì rắn của bay cơ in nào ấy là đi hai đi là cao hơn luôn cho sừng sâu và xéo sợ cho iri ha in nào ni la chu ba church ba se chong ran khui lo laga itum ko dong nang so ga se cho 아니 아직 뭐 가게 아원니 까올로 awan ka kan nam pha mai mala 아카면 나가 봐 이제네 사이코 봄노 저다 bấm xả lôi thì hai nên đi kia thật xem nó váy đi vào họ xí nào anh đi bấm xả cho nó thật cái gì thật sự ya nó vào anh xin thor church cái cái hearing pa này đi vào ya madam ai na mission we maram đi đam commission đi nhang nàng ngay nào coi đi vào mà nó siêu men ba siêu meeting hi ring phát nào đóเลยđó nó thằng cái sao cái trang ran của phải mình ra một số là program lấy phu in nào ấy là đi ha đi cả hồ ha cái trang đi sẽ ha là sao mình được cái phát ra sự ấy cho chị ta sẽ ya hàng sơ cái này ít hoa phục cái bấm xả nó ít ha in nào đi phát giáo sẽ là cái gì vậy nó cha vào nó hàng đó sẽ ha là sang room là cái phát giáo sẽ đó hàng đó lấy cô 아니 아원니 자마만 살로 일리아로 림마 장아이미나 세할라 나오도 사람 나오세 awan da sesang rum se ka ka kai nam pha mai la 세하 나오도 라 사람 바이지네 하라마 자나세 사이가 봄 ya nào khi nhiều cái tạo sinh ra trang nó vào đây ni mang là sẽ sang room là cái phát giáo sẽ khác nào khi ni khi không mà giả là bấm đặt lấy ít chai khi khác khi cam mình phải cái bấm xả cứ nó cam được vậy ha nên như vậy giặt làm thà đâm giả khi không mà giả sang mà mong sang đây hi mong sa lo cái giặt là sắc huy lạc lên nên như 하미 살로 질리 이 사쿠야 피게 shafu mong pha lắc lẹo awan nó là mong nữa 에저 히그 타자 히그 바는 먹는 래
mang áo nó này em mang mày hết thay à mong phan này in là mong sơ rồi cái thay thay à ít chịu phơi đằng đằng mà giảm rồi mày mang rồi mày wan ya iri ha sa ba amai ni yaw thi khana mày cho chang yaw thi rat li kho i maxi chang lo ya na si bai ta bang na ya ina wi milin ram san nang jang kha de hi ba ya na wi tui ji mi wi shim di hang kran hang ji ni sa ba iri ha sa ba ban sa lo iri ha ni ni ho khoi fu ge me jang si ho khoi mi lo se iri ha cha ben nan cha ba yaw thi ra le de cho ka no sa la hang la ga thang ka yaw thi khran ni za khui la ga ung sak si cho anh ấy bà ra lắm mà hằng thấy không khó nó thùng là hằng áo nữa ya isi ba zat ma za lim re ungau re isi ba inau li zat lama hang sak lang ni lai ling nau ji tha da ba bam khang sang da na si ba inau li rau sat la ga shi ki jin la ya iri ha sa ba ma isu mi rin ka thau si to awan sak sa khui lo na wi sang jon tha ji rom khui lo khui lo ko ngau re ji lim ko ko sa na lim ko bang nau lo thap lo ning lo imak si ha za khui lo ga han nau lu chin nei mang mang ran lo ni si ba sa lo wo ko awan sai ta ba ko la ko pa re ba ya iri ha sa ba awan chi tha da kham sa mi lo ring shi la la are ba iri ha hi isu mi sa khai na je ne chi tha da kham sa mi lo cho ame ni ni awan yo ko tha khai hu yo sai tham na awan chi tha da ma sa lo mà y cha bữa anh cha bảo đi cái xíu cái bala cái nông quy phải thắt ra ra sare cho awan chi tha da ma sa lo thắt ra ra cái xíu cái xíu này hôm nào cậu đi sang cái đâu cái nào hi sao để mà mình giải chứ ai đây cậu theo cái được không ya mai chi tha da ma sa mi lo cho ya mi rin hier now na la dam kui ka hai ba ka la ka shang shi now li ka kui ring pha ra da phaning ka sa kha mi rin ring ka pha hier ka shang ka them chin la maning sa thu bare ma ga zang mi rin bu khang pa aju wi thot na sao ra chang cái chẳng khát trang khu hili challenge rất là cái hay abu cái chung cái lấy lạc cái lấy cái gì yari sai có rồi na ari weakness sai rồi ninh sĩ cái chẳng khát để ari chung với talent display li abu cái ting data items chat chat khu shock laga na chung này chung le presence ami laga chung le ring phang sak hay hi cái chẳng khát vibраwi mangali na chung le ninh cái sĩ cái làm sot mi lạc cái lấy sai có rồi hi vibраwi ming tek mtek vai ng sarino issue with talent display chi chi na ka bang sai ra kala ara itu ming shunu program hi kupsang khawai sa se kakup la KKL number 25 issue with team song chi sa laga kakup se ha hi Mr. Mowan Shang R Shimre Kangpat Kulen Baptist Church with pastor na se ha sa milaga itung kupsang khawai sa ra kala yari le la luishita ka chithei sa de le chia ara mangya special offering hi siwe wi wang khui mira chu wangai na yari saigorana Siha kasai nang so da lau lagay na sang mi kwai la luishi da paningung sak da lay. Kala ka kanili keychain yor mi da klay kala kai nao la sang da lay jina yari saigoran na itumli ka katom sa da lo mi lag lo kachi hin na tumli la luishi da paningung sak da lay. Ara isyu mga libam da klay kwar na tan laga yari saigoran na kyak shi na nganinga laga KKL number 25 hi sang rumsa. Balai maraji
ngã khăng sa da ra na mình đi khorum shi cái chắc cái ring phàm tai mấy rồi khờ da phaning ngay ra na shamsang mi cái hai na trục sang mi cái hai na phor sang cái hai tang khur mi yuri hi ra aring shun la cái tông hi ra yang rum mà chuk rum cái lấy thum sai có rồi na li khorum rum la cái ya ra tang khur mi yuri na li shi cái chẳng cất la cái chẳng da ra shan khui la cái ra tang khur mi yuri li na akuya sa khang sa hi yudum klada ra shirin kai la ka yudum ga phuyang ga hai tha da khan ga pa la ga zat ta khlei tha da lei da khlei hin ra yudum tang khur akhmaing sa thu hai pai shi ni chang ga chi hi aju kya kham yu na mashum ga shi thei la ka ra hi da shooting in a bom la ga kho khrum hi ka tong na ji shi ga ra uklung ning kyak ring pa da rawi ming li wong ngai me rukle ko khrum ni kyak ring pa ma shim me rukle da ra ka chang kat ari hi ka tha tek kham de ng sun hi li phaning khui la ka ra ya no we look kham shan de gi shi chi lei mi jing ka vai you tum ne ra a chu ma chuk ngrum da khle maram sai ko ru hi ta me da yong ba thei ka vai ra na ne tum di pang shap ngrum sang mi lak no running shi hai re higtha ga phang shun yutum mi sa gi ji sai ko ru sa kup sang mu da yutum ni higtha apam hi wi en so mi de chi ho mi khwai chi shu Christo wi ming sing da se ha ga sa ni amen Legashia ochang arabing kala delegates being aramang zinwi kokarum hi 5:30 pm li hopogra aramang zinwi kokarum hi 5:30 pung phanga makhai li hopogra china delegates being nala ishawi shimzun da khalejli mathala kina hangza khui laka atam chala kina rasang milishidlo gachi na tumli pungaye Legashia delegates being ochang arabing ngazin kokarum hi 5:30 pm li hopogra atam chalak ina rasang milo kala hili remind salushidale dua bashiwi members psychorally arui hunaka sampang khwingaye chena natum psychorinala apam hili khangarai mi salaklo Hey nang soda ayarli yorda khalai ishiwi keychain kala khainau keychain chili souvenir la kaser da khalai ne hi ishi achi TPCA Women Union wi Triennial Conference we fundraise we wangina ne china Legashia ochang arabing delegates being Saigorina Kakui miserlo na winawara nagaharangara lila kala na wing sot na wang la kuyong milaglo lubasha kane kala kainaw chila delegates katongana kui miser si kachia ring palakra ning shilakra kainaw chi shimli ung labai hili pungcham ngaleli bam labai na thumwi hangazali la targar salaka hai odyura kane china TPCA Women Triennial Conference li kagatom sada kainao chila souvenir kada college keychain chila kakui milaklo kachi na tum psychorally bok hangai ne na tum na gatom kami kala hikata odyur now hina kui kami china TPCA Women Union wi od manga kachum ka kui lakra kala kui lak talaye na tum na odyur chi kui mita gatom milaklo ning shilakra